Kendai ngut ki kyrtong na ki lightly ki constituency ki prepare jong ka West Coast Hills district banta ka sngi ki lalaj ban thep kyrteng yeladi hakmat ki returning officer nak banta ban ikonik election MLA ka ban long hak arpinyo trek banta upnai ki kyrtong ki bla pendap ki jing thep kyrteng banta ka sngi ki kentop ya lai ngut na Dongston constituency katau ba Sanjit Kensai Shangret nak parti HSPDP uba Bobby Kharsandi ukurtong ka VPP bat uba Diostarnas Jendiang ukurtong ka BJP na Ramrai Jerngam constituency pat ki kyrtong ki belada ban thep kyrteng menta ka sngi ki kentop yo ba KP Pangyang nak HSPDP bat armut ki kyrtong simet ba kentop yo Pondit R Sangma bat usilas M Sangma karbana ka Mausen Road constituency ki kyrtong ki thep kyrteng menta ka sngi ki kentop yo ba Methodist Khar nak HSPDP uba Andrew Charles Gary nak INC baru Justin G Moment nak AITC Emi kata te ban hanga hi hadu mentahi ba ngayat cerum ceneng nomor bangang apa juset kelayak parti nang yang akan rim nadu bakha ka kami hadu mentah klimat ke bangala dap substance nempura te kasong si pajba bakin rai nomor ipa junga ibala propose nem tam ide inong senger kabin mai impat juklai ne parti ilaptin linti yanga bahkan ke por ngan sim ya kata lengkor bangan kit ngan ba ya pi nong stone constituency pada kejadian kajik ban baik pur dum takasi kat kampat somlala banlong bala poi thong bat ka ka ba manga bat mangi ki pai ba jong ramrai ke si ka don kajing sngo bukho hakawede bat kita ki atli ki sektor tarabari bat ka gizang reserve forest kolong ba hakatu ko por bangi le ka spot inquiry ka physical visitation inquiry jongi baru ki record jong original committee aku tu kupor kentup ye gini ki nomi khmat ki ba koi ki don hak opposition aku tu kupor rengi la simlut ye ki baru ye ka sur ba ye ka necessity conveniency hak administrative bat gini ka district headquarter terek ka bang ui ba report ke jongi nang ne jong ka West Coast Hills and the habala poisha ka te high level and ka state level akhulong tali bade akum gitu ki note ke bingla tho ye ka sur ye ki ba bade ka sur disnong ki kwa bantuan paran pasal ko West Coast district hakikat tu ligisnong kum hakatara bari sektor ngidon ka kuapara baru kisnong ke kwa bangi nanta ka Jaipur Malang Jaipur ke kwa bangi berkhoi kala lai no sharut nanta ka Salbari Malang Salbari ka don bangi ke lai no sharut nanta katu ni ki part chong ka Gohni Mara don apo ka dobak drop police station ka dang lai sharut lagi sukmen padaru ngimdei tang ban susi nomor ya ka hahim sektor nadu rong thuli hadu kasnong maspara moipara malapara ranikhat salbari athiabari khandaitli ekasnong hangtu bade bar khoi ni yo no shaka benta juga Meghalaya West Coast confident to win this coming election because most of my supporters so before this Ramrai Jingram 60% of Ramrai Jingram yeah, it polls before in 36 Mountain constituency. Of course, now it is divided into two parts. Even then, most of my supporters polls under 33 Ramrai Jingram constituency. Among the Garo voters also, we have got comfortably say 14,000 above. And our friends, this Ngamnong Trai and Al Maram, many of my friends, they supported me and they like my candidate over there. So that is why I left other constituency like in Garo Hills and in Mausinit also. So I prepared to contest in 33 Ramrai Jingram constituency based on my good supporters encouragement. Katong pajba udan katakan di katong kajunga kajing angnut pajba udan katakan di kajing angnut kajunga kumbang ong biang ati ni ima po ka demokrasi ka sisyar pajba asur kajong pajba kajing angnut kajong pajba katakan di kajing angnut kajunga ada abang apet ke motion run ya ga ngapet pajba jong motion run kajing angnut jong pajba motion run hakane pensi u angnut ka sup ka san u angnut ka jing lai loi kong tre kong ta ka khiyi pateng katakan di kajing angnut kajungi pada bang ya kren pedi ka roy ka pa ila phai ka lang sodong ya ka motion run constituency inang buon ki ba inang sa din bat ki inang don kam pajba u don apnang kajing jinja
udan pun kecing jinja nak ada bangim da yang pilih kesenkin aku Shillong Mail kitau di Jakarta yang di Jakarta Sumar di kibarang duna bilang sak dia nginang don kam menang nginang don kam ban hai ke kila don nginang don kam susut di Jakarta Sumar bilang teman kim na don kata kecing simkya hagal yang kecing irap nak benta karoi kapal hapo kadong bat ka thai bat halor kanya kanong rem nagal yang jonga kalong kadon kecing tumu bangakwa banirap ya kibriu jong kati kadong jongi hapo mausil constituency bat kerpang nagam taki kun samlah kibaki lanang start hagijing pulih ndrei kecing yo kam yo jam kam da don hadu kita kane bar khoi kala long ko maneglek da kino smart kita kecing sniu ka bun bhang thi kecing krong tu bisa kecing keu haka jing wara ya kikenja book factory bat kim bamdon kanu ka jingirap lem na ka batak pajba ha ka banyada ya kini ki RD te halor kane kanong rem na ka lem jonga adon ka jing tumu ki babun bha kumno banyara te ho ya jing sisa ngalayale bonsin kenre ha kane ka sin ka bamanta ngalayale na kane ka party jong ka Indian National Congress. Myself personally, I'll concentrate on the whole round development. Not only dedicating or spending time for one aspect of thing. So like we have to go along with the youth. We have to go take care of the women. So our TMC agenda has focused all these aspects. The youth. We have already designed a program. We have already planned for to work with the women also, our mothers. So this is what our main agenda is. We have to work along with the youth who are already at the crossroad at this moment. So we have to take care of the mothers, the women, especially from the household. So with this intention, I have dedicated myself to work for the whole round development. That's all. Rilum jungi mentala dei kapor ka jingkela kisur ngin pen sawalawan kapor ka jingkela Rilum jungi mentala dei kapor ka jingkela kisur ngin pen sawalawan kapor ka jingkela